Hainabale, Angangdi, Apet Pale Komgumbani. Nawa Oringa Matamda Angang Adugi, Tungi Punsida, Mapung Faba, Daita Kangba Mio Ama Ohen Mahibasimak, Mama Mapa Oibasingi, Achetpa, Manglana Mani. Masina Samaski Chaukat Lamjindasu, Hena Yankat Hanbangamgani. Mashimak Education Tana, Mai Pakan Mangamgani. Panda Masiga Lorina Nasidi, Mioi Kayana, Han Leram Liba Educational Approach Tagi, Kara Makai Nataidana, Ahenba, Anoba, Amadi, Matamga Chanaba Educational Approach Kaya, Hapchin Laktuna, Education Gifilda, Anoba Mayol Ama, Poraknaba, Kan Hotnabidi. Masigi Manungda, Matai, Mamang Laikai, Luang Sambam Dalaiba, Yakai Nature School Su, Sing Thabiai. มฟมสิดาอังสิงบูไมเกย์มารีนักขจินบะฟักลังกิมนุงดาจิมฟ้าปูฮันดุนักตักปีตัมบิบกิมหุตตามหาสากิฟาจบมารักตามหาชามักนาโอจาออยบิดนาปรากฤติกาอามัตตออยดุนามหิมาสิงตัมบิดนาอังสิงบู physically mentally amadi spiritually developed ตบิดีHariba educational approach asi Rudolf Steiner's gi educational philosophy samna Waldorf education asidagi influence tawkibani 1919 da Europe ta Rudolf Steiner's na develop tawkiba Waldorf education asi samna angang singi amadi inkalakliba naha singda lifelong learning amadi masa gi unique capacity singbu fully developed tawhanba development approach amani hariba philosophy asida takpi tambiriba school sing haibadi Waldorf school sing asi makhoi gi interdisciplinary approach amadi angang singda masa gi imagination bu hena cultivate tawhanba gi singthanarakli Hariba pandam asida nasidi lamdam asida conventional education system dagi khitang nathaiduna Yakai nature school safunglatli Yakai haibadi makeup thokpa hainasu wahan thok PBI school asida angang singbu masa gi inner capacity puthokhanduna tongan ba field da takpi tambiri Yakai nature school 2023 gi April da kundo yumnam amadi korau khundrakpam anina hudokhe Here masigi matangda aniga wariwatai tokjabagi tanja matik amatan lawjige Yam nungai che finally che ga khoina hoji wari shanna bo gi tanja mafang jaba ja ta kuire aina che hogi Yakai nature school sida am tang lecture kan da sigi activities me am je kamain tor kan da implement to we no ga hai ba khoina yam khangjaning ba hai dar but then tanja chana gi da ba hai ga dra ma to hai ga dra dum hai ba di dum di tho ga le hai dar dum ngasi di finally khoina u go phang jaba se am nungai hai dar aro che ahan ba da khoina khangjaning ba se che kundo da ge kari wakhalon da ge Yakai nature school je smain hogdok pi rakhi bna habdo ado hana khangjage Okay akhoi gi journey se yam di sange ai kanu ne first born se huji almost 8 years ne basuri se mana kanu ne chahi ani makhai surak pa degi akhoi je we have been thinking about education se kamai tau se angang si ju ai se angang se natural bird una tau gi ana nga sa gi education da su khara hena holistic over education habadi all round over hadi not only nga sa gi kanu do mental learning na tabanga sa gi atopa makhan gi learning me am su kamai na holistic oina mangona adumaina tawkan sa khoi gi
friend circle khar le me angang macha macha pokna ba adu mayam se pullaga koi se school am hogdoksi 2.5 years subu mana 2.5 years subu matam dagi haure ba adu da ma se adum gan da akoi pullaga kano to akoi se mainstream education si di what lady khan ba adu akoi na pa mi se kai no di khang da adu yam na ina re then akoi se Bangalore ga chatlaga alternative schools atopa myam su yam visit chatle purna ga na ga lai adai di CFL ga na ga Krishnamurti schools myam khara check out to adum ga da so koi se khang ne what kind of education have the alternatives da so dhamam lai bani na what kind of alternative education should we go for purely Montessori or na hadi Montessori is kindergarten khatang tawitan grades for Montessori tawba adumaina tawgadra natragana Krishnamurti schools myam dagi lawgadra natragana hoi Waldorf sisu khangdi khangba dungana adu Waldorf se ipa pasalu da ba haidare kai you know the Waldorf se reading se kitang kai haini dungan understand tawdabado adaidi adumaina sum tawra laikre but adum angang se dum akoi dum mainstream school am da su thakre yeng se khol se na adaidi sum corona laksale ba ade adum ga su dum mainstream school da tharaga su khoi na su kitang hen ba dum pam ba do ada corona lakpa matam se school chatba matam si da online schooling tawrak pa do classes tawpa do ade akoi di angang se sum off kai screen time su bining da ba adai kamai tau sige kho sige na tawriba matam sida engon da personally kai no malak pa ai angang ani shuba se polok pa ani shuba se polok kan se icha han se ma se kitang depression lak pa gi mong ma lak pa no changes lak pa gi normally angang sing ke tong nei na ba ahan sing sina dum experience taw ma le sige se aduga ma se adu lak pa se depression gumbai type ta lak pa se ma se life and death ki matang se am khan ba hore ba adu ma se engon da hangak pa mama kaino aina 1000 years sura kanda na naw se kya suni mai ga hang bagumba ada ai ni yam tin scientifically no adum kanda di fossil all ani ga mai ga haibi ba do yam tin scientific yam tin na kai haini materialistic viewpoint da haiba na dragana kaino se sigi se sikhra ga kamai tawi sikhra ga kamai tawi yam hange ba ai ngon answer se phajab am bo leita ba do ade mana lai se patlan ning de patlaga sigi ni ga sum adum balak pa sida nga sai gi akhoi hojing materialistic world si da gi hena view se hena chauthok na yeng ba spiritual world si da yeng da badi yak tabdo ada ai se adung wan se da spiritual reading se khara tarok pa se anthroposophy Steiner gi anthroposophy hanam khak ma gi philosophy am lebe se sigi se pa ba hor kan se da nungai re ba adai nga sai gi answers me ja khang ba ngang da kamai haini lei am se pat khrasu ka shu ai de lei makhong do hundo kan man haro la kan mu rebirth nga sai lei am sala kan that's the same thing admai nga hai ba hairak pa adai ding asai gi answers me khar phajaba mawong da spiritually that akoi se eternal oi si ra ju kano tau de ga hai ba gi understanding kitang la ka se akoi gi asai materialistic world view si de gi thugai ra ga akoi si life si da la i se akoi je path ma gi la ini si di illusion ni ga tor ba mai khang ba ngak pa si da ai je ning sang ngak pa Steiner gi education system am su lai gi ko world of education ko akoi na pa gi da ba du matam dai na khal ga 2020 21 sa woi gi ka no mar si da ai se oh hana la ka si ai se world of education yung pa ba hugulak pa adai yung thi ba hugulak pa adai di adugi education sum para kan da dinga sagi spiritual bent of mind to malak pa ni na pa kan si da sunuai ra pa hai tare adu kai yam academic su oi ba adai yam spiritual su oi ba adai yam thina nga sagi kai hani isana work tawraga haidi bodily work tawraga nga sagi bodily function mayam koi gi thaba ama tawbagi kaino do adugi para du sunum phangbu do ana sai all rounded of the nuai rak si sum pa kaino torok pa ne ba adudai di akoi na ma se school dai pull out tawraga ma se homeschooling tawrase na chahi ma class 1 se kaino tawbire world of education systems the homeschooling tawbire ada mawo da lak pa changes se not only mentally or so spiritual or so emotional or so ma se am thina hena kaino nuai re ba haidi answers me am direct pa kholo pa de even academics to ma se amu hena fazana tarok pa do ma gi ngai mind du da khalam ba pot mayam mangon da kai kamaina resolve taw do no khangam da ba khoi gi mioi ba moi ba gi leidana mioi ba moi ba gi adum ba resolve oi da ba issue me am do like like pa hoi se yaram dre ana ma adu gi so settle tawre adai di ngai sai gi adu ga loina na chat la kan da ngai sai gi class 1 se da ma se fazana ma gi change am lak pa do academically so adai di khoi je hena para kan si da world of education se yam thina nuai yam thin kan nei si akhoi icha da khatang tham gum se hana dai su school lama link che khalam ba akhoi gi
ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯨꯛ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯍꯥꯎꯁ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯈꯟꯅꯒꯅꯦꯕ ꯐꯥꯔꯝ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯁꯤꯔꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯑꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯐꯥꯔꯝ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯤꯟꯗꯔꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯗꯩ ꯍꯧꯔꯁꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯦ ꯆꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯏꯐ ꯑꯥꯏꯝ ꯅꯣꯠ ꯃꯤꯁꯇꯦꯀꯟ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯋꯔ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯟꯗꯔꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯟꯇꯦꯁꯣꯔꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯐꯣꯡꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯕꯖꯔቭ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯏꯁ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯕꯦꯠꯀ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯝꯗꯤ ꯇꯝꯃꯛꯑꯦ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯪ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯑꯃꯈꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯆꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯆꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯟꯇꯦꯁꯣꯔꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯣꯟꯇꯦꯁꯣꯔꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯕꯠ ꯇꯨ ꯁꯔꯇꯟ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯣꯟꯇꯦꯁꯣꯔꯤꯒ ꯃꯥꯔꯤꯌꯥ ꯃꯣꯟꯇꯦꯁꯣꯔꯤꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯨꯗꯣꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯅꯔꯒꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯝꯄꯣꯔꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯕꯥꯅꯤꯃꯛ ꯊꯤꯑꯣꯁꯣꯐꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯟꯊ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁꯣꯐꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯕꯥꯅꯤꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯦꯊꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯗꯦꯠ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯔꯦꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯔꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗꯩ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯔꯤꯌꯥ ꯃꯣꯟꯇꯦꯁꯣꯔꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯋꯥꯔꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯇꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯆꯪꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯨꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯨꯁꯟꯅꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯀꯛꯊꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯨꯁꯟꯈꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯕꯠ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯆꯨꯁꯟꯅꯅꯕ ꯔꯨꯗꯣꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯅꯔꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ 7 ꯌꯔꯁꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯞꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯃꯣꯟꯇꯦꯁꯣꯔꯤ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯦꯟꯇꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯨꯗꯣꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯅꯔꯒꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯛ ꯇꯦꯜ ꯐꯦꯟꯇꯁꯤ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝ ꯆꯪꯉꯒꯁꯨ ꯎꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯦꯟꯗꯦड ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯇꯣꯏꯁꯅꯦꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯎꯒꯨꯝꯕ ꯎ ꯃꯀꯛꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯐꯤ ꯃꯆꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯆꯥꯟ ꯃꯔꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯜꯂꯨꯔ ꯊꯝꯃꯦꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯎ ꯃꯀꯛꯇꯨꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯧꯒꯦꯁꯨ ꯌꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯎ ꯃꯀꯛꯇꯨꯅ ꯀꯦꯛ ꯑꯣꯜꯂꯛꯀꯦꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯔꯨꯗꯣꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯅꯔꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯗꯅ ꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯦꯇꯤቭ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯂꯤꯔꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯐꯣꯛ ꯇꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟ ꯁꯥꯋꯥꯏꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯅ ꯐꯦꯔꯤ ꯇꯦꯜꯁ ꯐꯣꯛ ꯇꯦꯜꯁ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯆꯨꯁꯟꯅꯔꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗ ꯇꯞꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯆꯥꯅꯕ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯕꯠ every kano family and every child has different needs ana ngasai adui kano dune difference hairagani yam nungai je habdi sigi world of education sida zo haiba tare khoi gi local gi oiba siguma test mayam si sigi pedagogy sida dum apply tok sula kanda sigi education system da hape haiba sigi na tu yam nungai je ado chikundo hosik wari shi yamna nungai ko da ai se hosik chikundo na hosik classroom gi matang pan bi ko matam da hai tare ngasai so before the conversation akoi classroom changa yeng matam da you explain something about the classroom Rosigi saying a Sigitan Jasi Laura Kanda classroom the Tangchang Kanda word of education sina classrooms a command or kanda maintain the way classroom anung the kari elements sing incorporate or kanda education cannot have the thing matana can explain to you. Okay, okay.
제 거의 클래스 만ung도서 거의 호직 우버 펑저래 하이타래 야무나서 different toiba classroom 막서 classroom 막스만데 해봐다래가 시기 classroom 시기 오이나서 word of education 시다 비비리바 philosophy 비비리바 concept of a classroom 세 그냥 explain to you ngасай기 akhoi kindergarten ki classrooms especially kindergarten ki classrooms is home like environment moi je yum da lei ba yum yamna nanna yamna ingna chikna pan ba yum do adugi mawong da lai han ba ko ada ngasai ki world of ki classroom si da di kindergarten classroom se moi kindergarten ni ko especially kaino je ngasai ki khoi ki urei rom ma chu se peach color se si ki kaino je curtain je khal hal le ba hana ai ju khal le kai urei rom ta se na adu concept yam phaja ba habedi moi se ngasai ki spirit rim da gi lak ta ngai ba ha ba se mabuk mama gi mabuk manung dai lak pa se mabuk ta gi uba color se ngasai gi peach color ore rong ma chu flash to power ga light chang pa si ma chu uba ni na moi de yam thina secure feel ta bodo na classroom sing ngasai gi room ma gi type ta thambi ba adai di classroom si da ayam na khoi si na je kaino se rounded edge yam si nai ko yam soft of edge adai si ta so adai di yamna curvy oba organic kaino se kaino moi je hujik yamna adugi thot liba kaino gi do adu eco to bodo ana adugi kaino da chat leba aduga classroom gi floor makha sida makhan gi texture thamni moi je kaino da barefoot da chat toine ba aduna sai angang wori ga sense se sensory myam se moi hena enhance tawna ba suma sense myam se tawra ka da moi je masa gi body sida hena kai haini settle in oibado adugi kaino do simulation da pina ba adumai tawne ko aduga che ngasai chenek panbigi ba matam da aina sam interesting oi ba haitare akoi gi market ta phangba toy sin ta ba ha ba tare ko wardrobe ki education se de khoina nature da phangba adugumba different kinds of toy natural element ki toy me amaka use da we adugumba che sigis the later ki tang su yengning haitare akoi toy se kaino ne ayamana ozana saba adai akoi nu saba su ya ozana ta ba khara dum carpenter ga tawraga khara design to sir aduga anganga nature walk ta chappada khulakpa natraga na toy sum sa ha phe yingni na che ko adu ayaman open ended toys ho ne ba aduda ngasai gi sigi ga se ti a koina u mayam se kano tora polish tora thamba ne ba for example siga se lawre ne ko sigi se it can be anything open ended toys se moi gi imagination se hena kano strong oi khatna bane ba for example si mana ching ama lai rame ha be ko natra cake ama oi rame ha be ko natra kana mana sigi je gari oi thon ba yai ko adai sigi stamp ka se moina sana ba da sigi ma se koi sigi compound gi phangba u ne sigi ba ai samai na tawra ga moina mapan da taw place se moi ni mapan da stamp le se da sigi sina mi ne kan ga tawra sana ba su dum jaw moi ma sana taw jar ko da adai khullu ba kangin chumba kangin ju sida hobane ada samai tawra da di sigi sina pek doll sai se sida ga dum yesal laga mi adum oraga puppet show gum ba su dum tawba ya ba do ada sigum ba kaino tawe da di atop khara kina chak thong ba sana na ba ko mogi kaino basically ada sina handmade toys oi do ni oja sina kaino taw ko oja sing ne kata lon ba hai ta ne ko ada di toys se koina saja ba sumaina thaini ki lai dibi do lai dibi gi mawong do sumai sa ba aduga moina dum sana jaba sigi sina ngasai ke koina angang macha na barbie me sana kan da ko barbie se mamai mami ta loi bagi ga nothing moina wakhana saga na ba pot ambo le hodre ba adu sigum ba si di expression je ayam bana expression yam yaw roi aduga si the world of toy ga har ga si expression yaw da ba kai no da angang se sana ga ma sawan ge ani no han ge ani kaphan ge ani adu imagination do hana adum loi thambi ba do expression je yam yaw da ba kai no se mamai mami yam hena yaw da ba sigum ba se samna da khoi gi thaini gi lai dibi hai do world of toy ne ba do mane khoi gi traditional poloi lai di poloi set pi ga hai ba se anything wo hen ba ya no pa ma sam ka sala no pa hen ba nga le phane set len ba du hen imaginative play to ya ba do du gum ba tham me ba ko du ga okay si ga no tore ada sigum ba si ne ba ga no to ise ada ga yamna su interesting oi ba dugumba concept ama khak ne hai tare gas akhoi gi wardrobe education se akhoi na su khana su udri ba makala ma khak no ba am approach ama khak ne kaino hoina to bi se chekundo hoina to bi se chekundo moving on akhoi na hojik u matam da akhoi na peach color sing sina akhoi gi representing the womb of a mother adu loina ma classrooms da don tor ga thamme na da mai tak pi ko ada aine yamna interesting or is a contrasting hoina akhoi gi rainbow color ama khak si gi nakan sida smile tor kan
kanda khoi gi fee mayam sina yalaga thamba jai batar sigi su I'm very sure ngasai dagi chena takpi ba mayam da de tapangyan da yan chen ba su am da man it's well decorated over here so sigi su concept labra kadi kenu do habiyo di matang da sum ngasai gi world of education ngasai gi spiritual kano da su khara dum chang mani na ko ngasai gi colors myam gi energy adu colors myam gi energy su lai de ko aduga samna haidu hujiki kindergarten sida nga peach color tawrise as you go higher grade mathak sum ka ga rainbow gi color strips sida loi lak toine ba ana nga sai gi nang class 8 kumba surapa class 4 kumba surapa si yellows green adagi mathak ki classes ni blues kumba da lak ne ba ana moi nga sai gi khan ba wa khan sida so nga sai gi red ki energy du na hena loving oi ba yam warm oi ba haidi angang sing je pik pa angang yam se moi je warm thlo yoi ba samna da yam thuna nolakani yam thuna nusigani yam thuna su kapkani leidana moida nga sai judgment yaud bagi warm moi ba kano do nga sai gi red sida nga sai adu energy do ba as they go moya teenage ola kan da di moi se yam alu for ga sak yam ka ko da blue gi nga sai cool ba nga sai gi moi se adu maina moi di octave khai do ko kano world of kidi first octave se 0 to 7 then 7 to kano hai tare 7 to 14 then 14 to 21 adu nga sai gi mathak sum ka khala kana moi se nga sai gi conceptual thinking nga sai gi rational thinking do lak toine ba rational thinking si nga sai cool mo coolness sama yaw ta badi yaro kita clinically cut off ko ra kana to as they go on moi ki psyche do du gi accordingly nga sai do na represent tor ko adu da nga sai gi colors me am se adu gi energy me am du su yaw re dana adu kindergarten si da tor se loina bak spectrum se adu cover tor kan si da especially pot ama manifest tor pa je light is white light sidagi loi thu ga rak pani dana an adu gumba mayam du gi su representation ore adu nga sai gi moi gi stories gumba la kan sida birthday story ga na malai ko birthday story se koi birthday da libi ba angang se pok tring da mana kano mioi boin pok tring da makha da mama pa se uraga sigi macha oini ga choose toraga ade moi kumtharak pa se nga sai gi rainbow bridge am da kumthare ga na wari amaga do signer gi da mai sagar pam lai budo adu gi du dai loraga moi se nga sai different colors ki kano do phanghan bane adu gi lots of kano se dum the vibe to have tare have kano do because every person is different every child is different nga sai rainbow do na dum gano tawre da na kano to chimakata na moi na mo khang re khoi gi behind the side tare ko sigi is the yamna fazaba arrangement na magak so khoi na uzai have tare sigi arrangement is just khoi gi eye pleasing hoine ma tham gi bra na ta kanda sigi su khoi gi Rudolph education sida magi on purpose ama khak leibra haiba the classroom manung sida I'm very sure leiti leram ga doini che sigi matang na something haibe agoi kano ne classroom sida ne nature table haina ma leiba there even grades tabu nature table se khara grades macha ga dum thamne ba nature table sina tawse nga sai akoi gi every month khuding gi rhythm ma pui ko koina samna ba da April na chera wa rhythm adai April May da na kalen gi rhythm adai June July ga se akoi gi nongju tha gi rhythm ga handa ki sina akoi gi kaino ne ba handa ki rhythm se autumn nga sai gi kai hain autumn gi da khoi di kai hain mera tha gi rhythm se ki da khoi Durga Puja lai ba adai di sanare gi matam oi ba adai autumn gi su oi ba ananga sai gi mapan da tawri ba rhythm khoi lived experience khoi ni hing ni ba du da tawri ba pot me am do khoi class su carry to ba khoi gi pedagogy da dum carry to ba ananga sai gi khoi na rhyme ama thira su story su choose to kan autumn gi story to do ni ba adai di nungju tha da na nong gi wari gumba adai di cherawo ga related ba admai season adai festivals so icham chamba festival the seasonal of a festival samna ba huji Diwali matam ga yori Diwali la ise winter se mambani na light ki light ya wa festival de ayamba culture me am da tong nei ba kai da ngasai gi winter gi darkness to adu light up tong na ba ana adu gi do sida carry forward to ga nature table le nam thamme ba nature table sida adu gi theme ga carry to ga khoina phajana represent to ga ja sin sem to ne ba adu si gi pot se angang sing se sawai da dum chela ga sananga ni it will be there se dum lai ne ba ado angang sing na pai ra ga sanana ba pot na te ba adu na si gi sin nga sai gi khoi gi home like environment ama lai ha ba do ada si gi sin samna da khoi lai khoram na ba mafam ama yum da dum lai nei da na macha altar gi ta adu mo altar am ne ba se ada nature da altar gi ta ne ba se nature akhoi nature me am da akhoi yokhalak ba kan oi bani na adu na si gi pot se sanana ba na ta ba bat nga sai gi akhoi na respect or reverence ya akhoi na pamjara ga phajai hena di yenga ga adu ga peno tor ga kai hai ni
ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ touch ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ touchꯇꯤ ꯇꯧ ꯌꯥꯗꯕ just admire ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯅꯕ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯃ ꯍꯣꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯪꯉꯒ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯕꯠ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯔ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯦꯚꯔꯦꯟꯁꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯕꯥꯎꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧ ꯌꯥꯏ ꯇꯧ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯟꯗꯅ ꯇꯧ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯇꯧ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯕꯚꯤꯌꯁ ꯋꯦꯗ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯝ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯥꯏ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯩꯖꯕꯗꯣ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯔꯦꯚꯔꯦꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯆꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯅꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯆꯦꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯏꯐ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯅꯣꯠ ꯑ ꯀꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯩꯅꯧꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯗꯤꯋꯥꯂꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯌꯥꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯄꯨꯖꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯔꯥꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯅꯥꯔꯩꯁꯦ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯦꯔꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯁꯅꯥꯔꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯇꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯄꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯏꯟ ꯀꯣꯔꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯤꯐ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯤꯌꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯏꯟ ꯗ ꯁꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯆꯦꯟꯖ ꯏꯟ ꯗ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯆꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯇꯦꯆ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯤꯟꯗꯔ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯤꯆꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯤꯆꯟꯅꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯣꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯤꯀꯟ ꯑꯦꯡ ꯑꯣꯄꯟ ꯌꯥ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯤꯆꯟꯅꯦꯠꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤꯡ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯋꯦꯅꯁꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯝ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯨꯀꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯇꯥꯏꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯕꯥꯁꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯕꯥꯁꯀꯦꯠꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯆꯪꯐꯝꯁꯤꯗ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯌꯨꯛꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯃꯝꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯥꯏꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯇꯣ ꯃꯥ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯇꯨꯝꯃꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯕꯥꯁꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯦꯄꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯇꯣ ꯑꯗ ꯆꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯀꯣ ꯕꯠ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯕꯥꯁꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯄꯜ ꯄꯣꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯅ ꯀꯣꯝꯂꯥ ꯄꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯅ ꯕꯅꯥꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯕꯦꯔꯤ ꯄꯣꯔꯛꯀꯅꯤꯀോ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯦ ꯃꯈꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯎꯠꯆꯒꯦꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯔꯅ ꯁꯣꯏꯔꯅꯤꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯁꯣꯏꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯝꯃꯦꯗꯅ ꯁꯦꯝꯃ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯄꯜꯗꯣ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯁꯨ ꯍꯩꯃꯥ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯣꯔꯛꯏꯅꯣꯒ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯔꯛꯏꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯄꯣꯔꯛꯏꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯌꯨꯛꯇꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯐꯪꯉꯒ ꯁꯦꯌꯔꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯛꯄꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯈꯟꯁꯦ ꯑꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯀꯤꯆꯟꯁꯦ lots of things happening ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ unexpectedly ꯗꯛ ꯂꯥꯎ ꯐꯥꯎꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ so we don't mind and I hope my viewers doesn't mind also ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯀꯥꯏ ꯅꯦꯆꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯈꯪꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯅ further down ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯤꯛꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯀꯣꯟꯚꯔꯁꯦꯁꯟ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯗꯤꯁ ꯆꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯟꯗे ꯇꯨ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯀꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯆꯦ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯤꯛꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯋꯔ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯀꯤꯟꯗꯔꯒꯥꯔꯇꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯇꯤꯟꯁꯦ ꯋꯤꯛꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯁꯤꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯣꯐꯀꯤꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯔꯤꯗꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯔꯤꯗꯝ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯗꯝꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯟꯊꯂꯤ ꯔꯤꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯃꯟꯊꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯋꯤꯛꯂꯤꯁꯤꯅ ꯋꯤꯛꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯟꯗꯦꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟ ꯋꯥꯛꯀꯤ ꯑꯗꯩ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗꯦꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯌꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀ꯭ꯂꯦ ꯋꯥꯛ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯋꯦꯅꯁꯗꯦꯁꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤꯡ ꯊꯔꯁꯗꯦꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯂꯔ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅꯦꯆꯔ ꯋꯥꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯗꯝꯁꯦ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯃ ꯋꯤꯆ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯍꯦꯁ ꯗꯦꯂꯤ ꯔꯤꯗꯝꯁꯤꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯁꯦ ꯘꯔꯤ ꯁꯤꯔꯒꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯤꯗꯝꯗꯣ ꯄꯨꯈꯤꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦꯕ
nong mong khak chak se khara thing gi banu mi yoi ba kitang kharak ta dana chak the ma sa ma tom na chak la mi hai jare ba chak ki matam khang ba ade si lor kana si ni ma sa na dum kon pheng lor ga se finger rhyme to ba chang ni ne chang gi doi ne amai to rhythm bam da dum chat le ba adana nga sa gi rhythm ha ba se am important oi world of ki da di rhythm and repetition si rhythm se mu repeat to ba so that rhythm do angang sina khangra kanda okay ada hayeng ju si tawni angchi ju si tawni ada every monday si tawni every tuesday si tawni ha kana mo the sense of security am leba hadi predictability am la aga masai kano do la aduna akoi gi parents yam da so ai rhythm am di follow to biyo tumba matam chana tum han biyo chaba matam chana chahan biyo sine ba akoi gi only kano se chaba tumba phajan to han biyo do ngasai gi TV yenga phone yenga adu gumsu yade aduga but adu yenga thengna tumba adu yenga nganna tumba hadi ngan ba thengba sum onaba do adu gi dusu yam strictly high je ko khoina ananga sai angang sing je rhythm and repetition se lai khaga di masada sense of security am lai ra kanda oh hayeng si tawni se ma masana khangra kanda okay ai se kininga mo laite नत्रगदी खंगदबसिनी न कोन किरिसा रिदम खंगदब हायेंग न कैदोरक तोइनो खंगदर कांददी मोय मसासिदा अकीबम यार कांददी मोयगी ngसागी फ्लाइट एंड फाइट तो ला कांददी angang sing ngसागी mental growth ni khangde emotional growth ni khangde khatang stunted ora le hogone ba adu ngसागी secure oba environment de angang se thrive torokane ba adu yam importantly akoi gi world of amadi haijage ko world of education ji huzik ne henu important oba after method because hayeng gai dorokani se koi khangde ba but akoi yakai da akoi ne am hotnai se akoi ju adugi burden me ando porak tana ba ngasai gi unpredictable over times the delay ne but unpredictability to porak tana ba angang se chap chana moi rhythm se da pubina ba chap chana si kano se da moi se sigi se da secure oina ba because secure over environment ma rhythm and repetition level environment ma se important ne ba adu gi du su khallaga hena huzik relevant oina khalle huzik ki matam se da hoi sige sila pagi upper grade ski class order. Oh. Look. Dumay, okay. Natang disturb to ko software de ko. Teacher ga wari nang sana gi ko. Dakoro keno sa khone mamang da di chekundo na khogi kindergarten gi matang da am takpi gre ko. Ado wardrobe education sina khogi upper grade sing sina kamai tar kan de apply to go do ino ha. Ado gi matang na khangzani. I think the Waldorf schools as such kanona Rudolf Steiner na found out grades tagi however aduga ngasai kindergarten jina matam mana found out more than 100 years back adu matam tu da ngasai gi pre elementary gi kanogi education gi mata dakar jam kan leitri angang je before the age of 6 7 kaishu laik tam hongnaram dri aduna kindergarten jil lairam deu aduda kindergarten Waldorf kindergarten gi movement se lag na kona magi Rudolf Steiner gi magi writings magi indication mem ko angang kamai loina gani khotpa gi mana thanamba magi kaino mem do magi philosophy mem do aduda gi nainaraga tholok ko pot ne Waldorf kindergarten aduga whereas Waldorf grades sidi ngasai gi Waldorf school na han ma hudrop aduda gi dum format se lairaba kaino mane aduna ngasai gi Waldorf education haiga di grades in every yana can oina importantly can always
ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯜꯗꯣꯐꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ peculiar ꯑꯣꯏꯕ methods ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯐꯪꯒꯅꯤꯕ ꯎꯕ ꯒ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯗꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ grades-tadi kindergarten-gi dumaina pre-academic habda higher sidadi fully academic oiba horani but ngasai-gi moigi academic pursuit siga chanana loinana moigi emotional kaino ma'am needs ma'am cater tawba spiritual aspect sisu akoina aware oiraga adi adugi address tawnaba hotnaba adune aduisu ngasai-gi academic siga punna loinana yam phajana chatkani bisidana adu dakoro akogi academic ka punna loinana chatkani hairise sigi example ni kitang akoina nature table angasa haizawdo chekondo na dinga sa tawbigre ko dakoro nature table males desuko sele is the combined kanda magi approach academical approach combined kanda water of education sida apply to godo have the sigi kaino se nature table se kaino ni ngasai gi kindergarten gi nature table na ayamba teacher na lead tawga seme aduga grades study nature table se moi masana kaino involvement yam yaurani sida yauriba elements me amjinga sagi nature ga koi classroom jiga yari kai connected oine bagi nature hai je rhythm ni seasons ni ko hadi hujikna autumn gi kaino gi oigre aduga yening thaga hujika manaro adumaina moi classroom ji nga sagi nature ji connected ni oi hai bagi kaino do adugi duda lakpa kaino mane ba sigi moi gi damakta project oidoine se ada moina chatpada thengna ba nature walk kumba chatli every week kumba ko aduda thengna ko pot ma moina collector kani khol kani adu moina phajayena khanjaba mong moi arrange tawuni khol kani adumaina tawwe ba sidana adune sidadi purely khoi upper grades the purely mogi artistic haitar imagination the use or and magi nature tables in my some doine and the moi desu moigi participation je increasingly sum yaur kan hujikti moi huji aina ta class class 2 oidoine ba sidagi going forwards ko ngasai high school gum de yam hen independent moigi class se manage so the moigi hen role yam yaur kan hujikti tap tap na adum hapa hora adoine ba adumaina le yam nungai ji the conversation before this you tell us about this circle clock haitar ko sigi matang de amtang hojik so explain to you comment or kan have the sigi sina koina education se comment or kan the word of education se use to or kan da playfully and heavy give the mathematics ki matang da heavy give male sigi matang da amtang heavy ngasi akoina kaino se akoina hujik to je math block ne ba math block hai je ai hana haijer ke ko ngasai gi world of the lesson se akoina hainerakpa hogi conventional schooling da di ayukta minute nipu ma english story mathang bell tarni next 40 minutes in math next 40 minutes science mang torga yamna quick succession da kind of subjects me amje matang tam either ado world of ki the main lessons sana taweba every day ki first 2 hours si subject amatang da dedicate taweba maru ina ngasai main subject amada aduga whole 2 hours se koina खाइबदी खाइदे को ngasai gi horokpadana body gi hena tawba second dana my heart ki oina hena yekpa khotpa adegi third dana intellectual oina oiba approach ngasai gi sidai section ahum khaido ga ju same subject ta whole 2 hours se tam doine ba moi phajana adudana moi je hena mapuk ning changba heli hena kaino je marik chumna khangba je heli aduga not only that ngasai gi lesson amaze it goes on for a month roughly ko and akhoi huju je math block ne ba and the math se akoina month long je for the first 2 hours of every day we will be doing only math aduna ngasai math si lawyer kan the math se thupchalaga atopa subject am hauni adumaina cycle je humrak halle chahi amda aduna akhoi first cycle tawgre math ki sina second kanu ne ba block ne ba aduna akoina si first tawkhibne huju amu revisit tawdoine moi ye ko ada sigi je akoina kaino gi ne akoi gi times table gi kaino multiplication table gi illustration amane ba moi de ihan hana multiplication table je takpa da season gi ba kaino amane material amane ba sidai je akoina number line je first of all akoina number si taw dringai de number line hana taw gi ko number line je akoina dum floor de ye number line je che de ye ko mo de floor de ye aduga moi je hadi 3 gi count se hop torga 3 6 chonga chatba adumaina ya physical oina tam gi ba
adugi matungda number line je conceptual yeng kamaina tor infinitely sida loire khoi ka ji sida loire sida hen na chaw ka no tor di kamain to ni ha ga akoina clock ki analogy sina pung ha bi loi banai de adu ju ghari gi mamai ji di amata ni dana adu da circular ka no sida is infinitely repeat to ya ha bi ka no sida is koina adugi concept to ye surprisingly moi dum gyan ju yam tun tai adu ga hadi kan phajana illustrate tor ga di ko adu da सिगिजे ngasai number line दुगी cyclic ओइबो कैनो दनि को अखोइना कैनो गी system द चटपनि न को decimal system द चटपनि न अदुदा कैनो सी 0 दे हौरे 0 दे लोरे सिदै सिदा अखोइना 4 गी कैनो तौबुजे table जे अखोइना सिदै सिदा मागी लंग जिम तौरगा path से कैनो तहन follow तहन बा समना 4 ले 4 मथंग 8 ले 8 मथंग दा ngasai gi कैनो मा tens place am la laga 12 lere 0 se lan gram ni adagi 16 lere ko adagi de amuk 20 je lai adagi di 24 la adagi di 28 minus 32 36 ai tor ga sum chak ga adagi di cyclic oi gre adagi moi de ngasai star ama ngasai reveal tor pose si ju fascinating oi aduga ngasai number sigi ngasai abstract oina na akhoi gi lairiba realities the numbers je kamaina manifest oi pattern ngal to ina manifest oi adugi understanding je ma lak pa aduga ngasai gi once pattern ama complete to ka cyclic oina sum chalak pa gi keno se moi de jo yan han de ngak pa lai ngak pa si de gi harau ra ko adagi di ngak ga di nungai ba hen khangning ba hen tamning ba amu hen ju curious star je kai semin de smai thogli no ada aina amuk se samna de 3 gi star to sidana 3 gi keno ne ba sigi 3 gi sidana amuk star se khenare ba aduna kamaina moi je adu moi am thin excited oi mathang di adu gi star na kamain tawni aduna kamain tawni ha curiosity se hen build to do adang moi ne discover to ko je 4 gi star ga 6 gi star ga mana kani ko adu kai gi mana ino adu me am du yam ne hen interest to number har ga yam multiplication table har ga akoina ningsang ba khwai de gi tan ba kan no ne subject ne pha ngai de zo jar pha bai chai kwai cha do cha adu gi pot se yam thin interesting oi mong da akoina kano to gi sumaina tor ga ta eba aduna moi de chang ba je hele nung ju nungai nungai ra ga di chang ba je hele da no adumaina kano approach se sumaina le kam nungai jir da karo makha tar ko matam da khoina angang sing sina jo khogi tongan ba khogi kai ha ba materials me am ga use tor ka ba khoi je activity sing to bu ma le ba sing sina kai kamai to ba de si moina hujik kano to je si asing with khoina math block ki moi hujik se sums ne ba kha to ri se aduda udraba aduda ne moi gi sum se to go si da is da moina kitang lura agadi ngasai gi manipulative hoina season na ba pot ne ba se adu sigi je in fact akoina keno to give da mamang gi block the place value tam ba gi season give ne ba akoina how give je moi je si nung me am de khulle hana angang sing sina akoi chakmina raga campus si de gi moina pam nung je khulle adu da that in itself was a very nice adventure ko aduga koi campus si ju yamna adum green no raga nungai bni na ko aduga adudagi khulakwa mayam no pore aduga ngasai khoina ju narrative from sagal le mabani je norms ni norms ram jina james on mayam khulala la mind toroga koi masing thi doi ni but there are lots of gems ko kamain thi ni halbeli akoi gi si gi thi na bagi strategy em sem da ya de aduna kamain tau ji ge ha ga akoina phi mayam je piraga keno tau bune ba phi sida tara hapasi tara gi mayom mam semasi bora mam semasi aduga pairasi aduni thibada lairani tara kun tran chatlani aduga yam e bora ji ju dum yam ada bora ji mo thina ba kamai taw gena khoina basket mam da keno tawre basket mam sida bora tara mo hap sigi bora ji tara ji hap adu ergadi kona di akoina amuk place value gi keno aina pusala kanda sina tens fel keno place ore ko adagi basket sina hundreds place ore nung atma choita nung jina units ore ko aduna ones place ore aduna ngasai gi place value gi lesson je dhumai howe adada ngasai gi moina masamak na nung je khullaga yom gimdina ngasai gi sigi tens value gi keno sida je tara yawi ha je moi da yam thina adum intrinsically khangre moi na masang na yom gin dina aduna ngasai gi hena
ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯪꯀꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯠꯄꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯔꯤꯆ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯪꯀꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄ ꯇꯤꯟꯁꯤꯟꯕ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃ ꯕꯣꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭लेꯁ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯪꯀ ꯍꯣꯠꯄꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯋꯥꯟꯁꯅꯤ ꯇꯦꯟꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯃ ꯎꯕ ꯀꯣꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯕꯣꯔꯥ ꯃꯔꯤꯅ ꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯨꯡ ꯑꯃꯅ ꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯋꯥꯔꯜड ꯑꯣꯐꯀꯤ ꯐꯥꯔꯁ 2 ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯁꯀꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯔꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯚꯔꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯕꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯇꯥꯛꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯤꯀ꯭ꯌꯨꯂꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯄ꯭लेꯁ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯄꯤꯀ꯭ꯌꯨꯂꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯣꯠꯂꯛꯄ ꯑꯪꯀꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯂꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ 12ꯒ 13ꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ 12 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯨꯡ 19 ꯅꯨꯡ 13ꯒꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 12ꯒ 13ꯒꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁ ꯑꯦꯁ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯁꯤꯝꯕꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯝꯃꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯗ ꯀꯣꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯅꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯒꯤ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯣꯛꯆꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯝꯕ एजुकेशन सिस्टम ने हमारा ngасai chekundo na takpi gi one with nature habis na keno mayik sing na uba phangje haida ado dakoro makha da khoina kindergarten gi da yengba matam da di khoina moi gi weekly gi oina rhythm ama khak le ramira tongan tongan ba activities me am tongan ba day gi oina main tor kan da rhythms me am khak le howe ado upper grades ki sigi oina di moi se kam tor kan sigi rhythm se implement tauge habdi matam khang haibe akhoi sida su dum keno tawna dum season base rhythm set tawbusida first of all yam important oina akhoi world of the kindergarten the grade se toije in breath out breath nam le honjen ba thadok pai keno se sana basina amuk out breath keno ne ba ma je aduga focus changba pot kumba jina in breath ne lawe aduna sigumba pot se thangna na in breath ki pot se yam hena tawde aduna ngasai focus changuradi amuk ngak masaje relief tawba aduna si saine alternate tawra ga chatle plan se aduna ngasai moidu ju chokthade aduga tamba matamna pukning changba ju hel aduma lei aduna ngasai gi within that na ngasai haijagi ba first 2 hours se sangna tawe hablo within that aduda so body movement gi oiba chen chong ga sana tamdoine adagi ira ga phamma ga iba ani humje adum alternate oina chattoine aduna moida pressure je handaba adumaina tawe aduga ngasai gi nongmagi day gi rhythm hairagadi first 2 hours sima keno laikhrena ko main lesson jim layerni remaining part of the day is cyclic ko na keno taw hadi moigi every monday moina wet on wet watercolor painting tawi ko adigi every thursday clay modeling tawi every tuesday and friday music teacher amala aga moi music tawi adumaina keno tawi moigi cyclic ko keno amade adum same adu every friday moina am look forward to je nature walk se every friday tawa aduna adumale kam ngai the nature walk is an important way have the wardrobe education so they have that use story ba materials me am education use story materials me am nature de gi loina mag extract of thopin haida through nature work especially mo khoi gi upper grades di adugum me am the nature work ki through the gi have that mo khoina collection top jar ka doine adu ya maru ina nature work sida moida khoina huzik especially early grades to ise nature work se ngasai gi science ki damakta prepare to ina nature work adagi observation je ngasai gi u observation skills je moi sharpen to ina ba adana adugi matung de science la ka doine ba science as a subject ngasai mana phenomena me am je han ubam changi notice to um changi adu matung de phenomena je ngasai gi samna ha da khoi nature work chat pe se particular u ma thengare uze throughout the season ko magi masak mawong ji loi hong doine mana palakani kelakani adu mahi yalakani adu mayam ji moina han observe tawni moi adugi matang de yekani igani ko adu mayam ji tor observe tor matung da sigi phenomena je what was the forces behind this phenomena je adu tamaka doine ba adu maina la eba kenos adune sagi nature gi observe tawbagi science adu maina la ka doine ba
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯀꯣꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯉꯝꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ 에듀케이션 ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯇꯝꯃꯛꯄꯗꯗꯤ ꯆꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯛꯑꯦ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯐꯨꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕꯩꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯣꯛ ꯀꯣꯔꯅꯔꯁ ꯋꯥꯜꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯤꯝꯐꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯥꯀꯣꯔꯣ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯗꯥꯀꯣꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ एजुकेशनꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯃꯅꯦꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯖꯧꯒꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯅꯦ एजुकेशन मॉडल से मखल में लेखरेको अदो अखोइना थेंगनरको मतमदुगी कैनोदुदी हुजिकी स्टैंडर्ड्स ता हाइरगदी यामना चुना चानाद्रबो कैनोमदुदी ओइरेको हादि अंगांगदा याम हेना रिगरसली कैनो तौबा रोड लर्निंग अदगी अदगी के पनिशमेंट पीबा खोबा अदुदी अयाम स्कूल लौदी हुजिकुदी चटनाद्रे अदो हुजिक तसु कन्वेंशनल स्कूल लेना हाइरिबा अखोइना सिदजु मखल मखल की अप्रोच में आम लेगरे अल्टरनेटिव्स तजु मखल यामरे अदा अखोइना साइगी अखोइना जु पेरेंट्स सिंग दा ओरिएंट तौबदा याम तोइना हाइजबजे अखोइना फर्स्ट ऑफ ऑल दी अखोइना कैनो कम्युनिकेट तौजे अखोइजे करम मखल की स्कूल अखोइना हांजिरिजे करी द थाजजरगा हांगबनो हाबिजे याम क्लियरली कम्युनिकेट तौनबो होना जाय अदुगी मखा ताबददी ngасꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁ ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯥꯅꯅꯤ ꯆꯥꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯤꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯅ ꯃꯊꯣꯏꯔꯦ ꯃꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗꯅꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯆꯨꯅꯕ ꯈꯔ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ free market of ideas sida akhoi is one of the options aduna akhoi sumaina adum thammeba kaino dasu aduna ngasai gi ultimately ngasai angang gi damakta karina khwai phani habjidi the parents ko they are the best judge ada akhoi na su option ama sumai tawba mawong gi makhal gi pedagogy approach si akhoi na sumaina tawjari sigi sina kamaina khanbi habduma adu option ama pibi wane ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯗꯥꯀꯣꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯤꯟꯗꯔꯒꯥꯔꯇꯦꯟꯒꯤꯗ ꯇꯧꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯞꯄꯔ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯜ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡ ꯍꯣꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯦꯜ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯁꯤꯟꯀ꯭ꯔꯅꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯗꯥꯀꯣꯔꯣ ꯑꯦꯟ ꯆꯦꯀꯨꯟꯗꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗꯤ ꯐꯪꯕꯤꯔꯛꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕꯤꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ when we decided that ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ let's bring it to other kids as well ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ the first thing we did ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒ ꯃꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯊꯤꯔꯦ ꯑꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯀꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯥꯗꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯤꯟꯗꯔꯒꯥꯔꯇꯦꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ kindergarten foundation course ama yaure adu 5 months long training amani ko adu with marakta gaps leba pune ga delhi ga tawhi aduma aina aduma yaure aduga kundo na amuk sunbridge institute ana us ki yam chawba world of ki training academy amani adugi facilitator ama nancy planning ana magi makhada amuk kaino course ama tawhe adu an ibani gi sigi kaino je knowledge si punjalaga adi ngasai implement tawbada pangan jo hape aduga kaino akoina chamamna ba oibya ba kaino manje phajana address tawbire aduga kaino je more importantly ngasai ongoing mentorship se aidi akoina tawba sadna gi daijo moina akoina adum ongoing mentorship se dum pi ina akoina kaino ma discuss tawning ba ade kaino ma doubt lebada dum moina dum guide tawraga dum chatli fu phawda aduna akoigi kindergarten gi damakta di kaino se step se lobase phajana dum ngamme aduga next in line je akoina huji grade se hapa hore aduga akoina yam look forward to the next session dagi di hogi grades ki kaino se officially open tawdoine aduda sigi damakta teacher recruitment ki process se hogde hogjare aduga kaino na yengbiriba kaino sing da so interested oigadi akogi method se interested oiba
ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯅꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯇꯟꯖꯥ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯤꯆꯔꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯨꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯐꯤꯠꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦड्ꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁ ꯈꯔꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯜꯗꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁ ꯈꯔꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁ ꯁꯦꯁꯟꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯗꯀꯣꯔꯣꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯎꯏꯌꯦ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖ ꯐꯖꯅ ꯗꯀꯣꯔꯣꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯛꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯗꯀꯣꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕꯁꯦ ꯕꯣꯏ ꯑꯃ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯝꯄꯥꯁ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯕꯣꯏꯗꯤ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯣꯐ एजुकेशनꯒꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯨꯁꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯌꯦꯛꯀꯅꯤ ꯏꯒꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯂꯦꯁꯟ ꯕꯨꯛ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯃꯦꯠꯁꯅ ꯃꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯣꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯕꯨꯛꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨ ꯗ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯦ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯏꯅꯕ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯂꯦꯁꯟ ꯕꯨꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯆꯠꯀꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯔꯦꯐꯔꯦꯟꯁ ꯕꯨꯛꯁ ꯀꯩꯀꯩꯕꯨꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯗ ꯍꯥꯔꯗꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯨꯡꯄꯨ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯇꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯛꯂꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯐꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯅꯣꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯕꯨꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯦꯀꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯔꯦꯐꯔ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯈꯔ ꯎꯠꯆꯒꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯁꯦꯝꯄꯜꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯒ ꯁꯦꯝꯃꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯦꯁꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯠꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯇꯦꯂꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯣꯐꯁꯤꯗ ꯀꯤꯟꯗꯔꯒꯥꯔꯇꯦꯟꯗꯗꯤ ꯑꯣꯕꯚꯤꯌꯁꯂꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯇꯦꯂꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯐꯣꯛꯇꯦꯜ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯣꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯟꯕꯒꯤ ꯂꯐꯣꯏ ꯌꯦꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯊꯀꯤ
kind of lesson ama olaga adumaina wari se lirambadagi moina wari oina nuaina taagragani nongalaga huziki wari se aina blackboard te ye leramani adudagidi amuk ngasai math ki problem moina amuk ngasai same wari du ngasai aina math problem se half khrabneba adugi potse huzik symbols and iraga sida yaura aniba aduga andadi moida ju yamna interest to hele aduga admai torga learn tok dine aduga moina amuk sida note down torni aduga moina hot pa yaba kano mem je hot la ka doine bu samain tawe kise angang dun masa mo to masana sum yekchar ka doine bu aduga moina times table gi tambagi hot pa gi la ko adagi singa sai gi star gi kano tok bi bu khone activity to gi to lang adugi kano gi 3 gi kano ne table ne lamana amuk sigi same thing je yekla ani samain torga chatle bu ko aduga ado dakoro ina sida hangjening base koina sida ahan bagi page ta dakoro no hojing hai gi bodo khigi ke haitare Chinese methodology ka hani myth amakakta based or kanda koina the monkeys kind of smile maming thola kana to base ngasai chekundo aiga ground the variation as matam da wardrobe education se khigi khigi leiri ba mafam thing da yam hasne adapt to ya ba education se amakak ni main ta je har sigi sida khigi Manipur da so khoi folklore folk tales mayam sidi watana lei hai tare like funga wari ke mayam sigumba wari sidi sida implement tok shalaga angang sing sida tambi ba ya dabra hojik akhoi adu yamna adum toina taw di ngasai gi akoina 4 gi skip count tambase 4 gi tables tamdringa sida akoina moise hobasida is circle time numit ki hobasida kano to se seboti se 4 gi bit ne se seboti ti ha ga chongba ade 4 da laisam macha bhuboti hantar ga chong hawar ne adu dagi di ma rhythm do pha garni rhythm je 4 gi ne ba ma every oroi do ne ba adu da my body ne dum khang garni ba adu mathang da di 1 2 3 4 5 6 7 8 and a chong akanda di mangon da dum body da du do entrance ko ne yaw ne adu mai tawra ga su tai adigi zik ngasai gi story gi matang da hai ga world of na ngasai gi moi emotional lead se cater to bu story gi through to jam taw zik ki grade 2 gi kano sida is da story gi da makta ko da kano prescribed theme hai tare ko chahi khuding gi tonga le ba moi gi age group khuding gi ko da moi je huzik afa phata gi keno se yam lak ahana na afa ngak to uramba phatta bazu urak pa horok pa mi je afa ba phatta ba masa gi manung da zo afa ba qualities phatta ba qualities uba horok pa gi matam ne sida is da moi gi ngasa gi moral compass amagi darkar tar ko matam ne sigum ba gi keno je khoina heroic of tales ko natraga ngasa gi saints kum ba gi tales je moi da liraga fable in Libya atra folktale in Libya admai tawraga liba ana hoje akoina handaki kano se recently li je kano ki pobirai gi wari se li ko dagi nasa gi heroic kano sina kano ji kano to tem to gi hat pagi kano adumaina akoina taka ta matam da adumaina akoina adum local flavors si akoina yam honarudraga su dum thok ha da sebuti je dum aina 4 gi count kai to ya dum thok le adumaina tawraga adum integrate tawra chat plus akoina subject na demand to ba stories on the car with maths ki science ki adumaina si gi jima yam chap cha aduna wari akoi gi teacher gi damuk da homework yam yam ne ba ngasai angang gi damuk interesting hendo ni si gi math ki si problem tani karamba wari ga chana gani haije akoi du zo amuk folk tales ki African folk tales ki the Japanese ki kaino gi mayam se lai ri ne lai se to akoi na zum yam toina si gi kaino mayam adu once akoi na sai sum set to raga di makhata ba teachers na du kaino reference ne sum le ho doi ni na ba akoi na zo amuk ngasai haije gi ba atopa teachers mayam ga zu dum discuss to ai moi na zu dum help to smai to si ga chana ba ni khupani mai to raga knowledge base am build to sum chatli ne ba aduni yam nungai je da koro do akoina sigi method sidi me am khak thengna jagre ko yamna su faza na akoina implement ju fazna taw akoina khallu bada oi tho oi da ba kaigno we are raised and born up in this conventional system of education and akoina khallu bada oi tho oi da me am khak ne da koro chekundo na ngasi taw bi mi jai ta yakai nature schools akoina uzara mi je da koro do akoina khangjaning ba je karigumba parent am khak na magi macha se khogi yakai nature schools maina tamning khonning have taragadi gradi information lo bi ka enter kan da admission to bi admission process gi ta so kan habi okay admission process se akoina huji ki kindergarten gi oina di akoida first of all moina akogi website
tagi Yakai Nature School.com ana website leko sidaisda akoigi online form ama dum yaubne aduda dum moina detail kitang hangbane adu tawga apply to birakpa adu natragana adu feasible oidra hujikti internet ki keno ju khudong chadab jam leireko akoi da phone to biraga keno torpa hanga ni adu akoi appointment fix tawjaraga akoi na ngasai haijagi blo akoi na tanja ma yam aruina akoi tawjari biji kai no habji ma yam mayik sing tapum changeba adu ma communicate yam phajana tawbagi tanja am logani meeting ama sik torga adu torba matung sida moina interested oi si chanai na khanbiragadi moigi ward che akoi da akoina at the most 1 week kumba keno gi observation class am tawebo classroom observation aduda angang se join to halani aduga mana angang jina kamai respond to khoi keno sida ado akoina adugi tanja ama lauraga moina adu sigi at the end of this period ko adum nungai na khallagadi adum continue tawbiba kaigino da akoina ngasai admission jam line satlong loksandri kaino gin na maruina akoina akoi gizda we want to make sure that akoi the joint of kaino parents sing macha thabirak pasing that they are very sure of the decision they've taken ko akoina tawni si kaino mai sing khangaga sida ai pami haiga lakuduni hena pamjeba adu man expectation doga akoina tawsi ga meet tawdragadi hayeng angang da amu yauraga amu nungai train lokthokpa khotokpa je angang da yamna pressure do wangi dana aduna akoina phajana sigi ke mamutana ana kano je set tawraga adu dai decision do lohanningi adugini akoina kano torisi yam nungai je da koro aduga maram aman kano amana ne sigi matang da admission matang je lorga kano da haicho sagi mainstream education ga koi ga khenabse kano da di kindergarten da di ambu yam chawna khenari je akoina pre academic skills to focus tawre jikan di pre primary se academic kano se adum nong introduce to we are mi khram di the earlier the better and khan visual like aduma akoina khalli ba ji kitang tayo na aduna akoina di pre academic skills hoina kano tore aduga grades te gina academic se hawi aduga world of ki am chawba kano amana feature amana ngasai angang de kari tambini habise karam kande tambini habje maluwe aduna moigi development moigi child development ki understanding amai makha da semba curriculum ne aduna chahi kya da kari concepts introduce to jiga habigi am peculiar met kano lab aduna ngasai gi akoina we start slow ko ngasai gi class 1 sida khar tapna angang je literacy numeracy je introduce to horakani 2 da khar lusalakani aduga sigi kano je hawada di slow eraga tungdana kano je thugalakani baba sigi je moi developmental kano dugi moi need tugi matungin ne adunga sai gi angang da magi chahi duga chana da poche khoina nongna introduce to bugi kana buji leite na khanjaba ko aduga moina hena ready ora kanda moida takuduna hena ju changani nuaina su tamgani aduga moida chupsan buji hen gani ba adumaino ina khoina approach to aduna ngasai gi mainstream kano gi curriculum jiga khoiga changdam na bada ngasai gi subjects in learning objectives se grade by grade yeng da kitang chana roi ba ko aduda kano to amana ngasai gi by second grade di khara chana ani second grade loi ba third grade horok pa jida di khoina 1 da tapna hograga ju thugalakani ba ko aduga ngasai gi by 5th grade kumba da di 8 par or ni aduga ngasai gi high school da di world of education na kitang hen regress oi kano da gi di adu moidana subject se select tawbagi kano khudong chawju pigini ko aduga mana apamba subject da thesis ki form do ina kano je approach to kani ba high school da di ko adu maina kano je learning outcomes ki kano je kitang khena ni match tawse adu man lai aduna ngasai gi kano sing na parents sing na ngasai early grades di mai je khatang tapmandra moi je kano chahi kano hujikan matam je chana bra chanda bra habigi khanjana ba laina bne badum adu sigi kano sida di ngasai gi tapna hogani thugalakani at par organi adugi kano du adugi ngasai gi akoina magi angangi kari matang da kari introduce tawjige habigi understanding du khena ba adugi gane yam nungai je da koro mamal yam laba
wari ma'am su takpire ko dakoro wari ko tai sanabdi ma'am me hai tare habdi wardrobe education se sige episode se katang da su dakoro dei check kondo na tak ko su loge da man because it's a really vast topic andubu dakoro lo shla khoi ju tammine aduna mane dakoro habdi kindergarten gi di ya fasno ure dakoro habdi yam successfully se implement fasna tawbi hai tare loina mak se yam fasna keno tawre adu duga hozik higher grade singi matang da habi bu so am so interesting wa to mala thesis format ta ga dumaine e ba khot pa kai do habdi angang na university level changi matam da yam tina line adum kobab to bu ngam gi ni habagi adugum ba approach ma kak ne hozik tawri si di subject am kak tam ka na tan sum khai do ro nat bi da hai tare adum higher grades ki da adumaya tawbu du yam na nungai ga dav male adugi vision du hai tare mudhan da dum tham bi da we want to see a change in the education scenario in Manipur also through YouTube hai tare ga adu so dum mutana tham bi da ko koina so change khoi gi lifetime da tu yeng ba ngam jage ha ba tare fortunately next generation da kai gumba if we are lucky enough ga adu so sigi education system so aina provide tong jaba ngam ba tare it's a success for as a parent moina tawba doine yam nungai ji da ko do lo shilak pa si da waroshin Dakoro as an educationist amoina dakoro young parents sing sidadi kari message to giving message se ani ngasai hujik tang jo hai bi ba keno tong se keno se yamna angang gi sida kari kanana kari tammi magi ps ne kam hai gra keno gi si anxiety jina yamna dry angang yok pagi the whole ngasai parenting paradigm je khoi anxiety the base to dum tawe hujik kan gi keno se ai gi icha je adi fear of missing out ki keno da ko adi opportunities and miss out to the hadi kano sigi kano anxiety am like to education do obi ai natraga even sports to obi anxiety na lead to chatle sigi approach ma kitang thadok piraga ngasai angang ji gi lead se kaino at that time kaino da angang ji chawk ka dune adum chawk ka to lai mana hujiki kano se magi the magi kano dugi magi matang dugi takak dugi cha na magi kano dum pibi ba ada yamne hena rush toraga adi thuri ge phaina lamjen natte adugi kaino duma ai haijani aduna yamna angang dugi magi speed to the yenga tap na maga chana ba mong da adum maga dum kaino tor kani ma dum char kani ma sing kani hai kani ngam kani adugi tanja du chana adum magi kaino du yam anxiety later bi da adum loina bi adum aina haini jam ngai je dakoro gi messages ha tare impactive ina thong oina or kanda kodi Manipuri pom khuni moti hon bu sangam jige thank you so much once again for introducing us to wardrobe education dakoro degi chekundo so ko thank you so much once again tung da so hena mai pa po bi ro ha impactive ma kai degi tham jage thank you once again thank you